Siar a fefe hain bhí gáil le hathimirt nar chuig Luachma Caisleán Laighnigh in míos leis na Sairséalaigh Durlas Éile. Deireadh níor beteach éon chuailí na bháin agus is ag Luachma Caisleán Laighnigh bhí an lámh an uachtar. Ban na Sairséalaigh díotas an norig nar chliadaríts na Leathcheannais ach deireadh fág críomhiste iad sa Leathcheannais nar a chailidir an aimirt a ríist. Ciogad an dá áach seo bach ag Leathcheannais na bliana seo. Mach darmat donnacha a hamon trátrachta. Tá neart crathach gimmert le Luachma Caisleán Laighnigh, seachta díobh fad zí de lug goilta. Bei Lorcan Egan lína lechúil an áit ón O'Connell, lena Norma gra lorna Parca agus sé John a grethar an príomh amseoirt na tosathe. Má tá teilech láidir ag Luachma Caisleán Laighnigh, tá muintir mar Cormac muintir methar lornacht an na Sairséalaigh. Sé rónán cóchaptín agus a nimróir is ahananta. Bei Liam Cormac sa lína lechasach an áit Basí Cormac. Tú mí bhar fannach le bútear in chlufa seo, de mar sétar in éad i buacha. Luachma Caisleán Laighnigh is an fáte ar báran sin ag Ed Conley. Ed Conley tuairt faoin scór, scóráling Ed Conley, an bó díreach. Rug sé ar buc amach, thar a trasnán. Martin, sús, maid níos fearr curtha ag Luachma Caisleán Laighnigh na cuasaí an seo. Sairséalaigh bhí máisteartacha ar chríomh ar chunda tear fearr rinfá blianta ach le tamil nuas ní mór an déantacha. Seaadh seanna sé cín Stéiclim. Stéiclim ar ID Cathal Maloney Shear agus an ceansin scúpaisteach íseal. Sa sé fáte. Pass isteach dí Paddy Creedon, seo seansa cóil agus cóil fáte Paddy Creedon. Chéad scór ach scór mór fáte na Sairséalaigh. Pass jazz cur isteach an sin ag Liam Cormac dí báiteige. Noel fanna sé íseal leis a buc sleasa. Immer teasan sin ag John McGrath raisirísnis mag dí Ed Conley Brandner is bruch. Tá sé congra an taobhlíne muinnear a góhan tuairt faoi agus críne a góhan. Gan sin British síos is an seileh fáte ag na Sairséalaigh ríis ní an scór amháin fáte acha. Búteach as sé fáte ag Paddy Creedon ríis, Creedon ag Garach ar gól, teach an dara cóil, tá dara cóil scóil ag Paddy Creedon. Níl a gá scór ag na Sairséalaigh a gá chúl atá gist, as seo den buchail atá ná na scór an amsú, má chuirtar an slittar na ró. Dhearad sé Graham an des. Martin, tá siad cóthir man seo. British síos conílacha. Deachar go maithanis don na himróirí ar dá orrin. Sena fáte rais ag na Sairséalaigh, fáte sin ag cín Stéiclim ar áid seohanis. Rúthar brá an teanna sé Conor Stéiclim. Conor fósa go le rúthar tá cethir timpplair. A pass cur maithaige. With Paddy Creedon, gá chúil scóir ag Paddy agus an is tá cólín aige le chuirlis an dá chúil an tain scóir létá ag na Sairséalaigh go dtí seo. Ed McCormac a gol trasna. Sá Robertson ag Willie Evanston. Go rá rísnis se le. Pass isteach. An chóimmer sa seo fáte rais ag John McGrath, is John McGrath tuairt faoin scór, John McGrath go háling, thar a trasnán. Brian McGrath a hosan glúiseach sin. Conílacha, grán an seo mar an sibh. Tite me méile chúil. Machar a tíomh, agus fátenis ag Liam Cormac an fear a hosa, agus Liam Cormac gas a hart, Liam Cormac ar a trasnán. Is an pucabachanis agus Bernas Lou idir na fórne. Briste bachan sin agus í fáte ar bar ag Noel McGrath imróir cho ach namúil. Mar bhfuil fís iontrach aige, pas simplí trastan sin aige. Canse búteach Joey Hennessy. John McGrath fanna gur a sell of all, which she fought aige, tá she fought John McGrath, casa Jassig John. Fós aige, canse búte zero tá chumán, búte go háling aige an scóir John McGrath sin. Tucha maithe teachtanis agus chulíonn idir na fórne. Seo James Armstrong an is, Oslín James a gúlaí tugann se faoi agus í búte go háling ag James atá siad chorm a ríis teile an seo.
Glantamach i gúil báire. Clibbert Éile, Chuck Hugus Machs i Libertsin. Noel McGrath tá chatamachas. Agus Kieran Conley Ryanish. Pass chance Ishil Bulta Jahanish, Fortunishi John McGrath. Chancing John, she Bulta Egag, so she Bulta Haratras non. Agus tá Luachma Caisleán Laighnigh I mi Rash Con Keen. Agus best Luat on shot. Brúcha Shear Gadi cool on our line of shot. On Fasca Hogal on Morstach, Tossach Throom. Pass Butcher Shasta Spórt Mrishu Lirachin Shees. Cotton Wad Denta. Cotton Na Sairséalaigh. Don Shelf Colteg Oberwahanchenig. Tossa Luachma Caisleán Laighnigh Shelf Conal. So that John McGrath will cool in Éile chat to John McGrath. Tá McGrath gimmert her bar fadanyo. Kerachuli Natra. Robal Gentinish will it through cool best to a chacht. Tanish, Tashi the Gabriel, Gary Cool, Ibra Cancha Butza, Tashi stopping a goal bar. You're the one courtes in Eurocht. You just saw such a cost story. A Hogan chance on Tosaka Nero to Wola. Saw what's a good comport again. How do you shade the door shaft? So then it's Pa Bork, Sean Ondor Pa, glow take Pa. Jagan all bincha, pinch on the leads and shot, and Sean on. Schlitter gur har a trast down the forward, Porrick Maher, Brandon Woodshop. Go cool into the forward in Marshin. Treif Shamahan Chahanish going to Sairséalaigh. Shirgadi Durlas Éile, begging though Castle Sheark and deireadh, so she bulldog a drastic Éile, because the nish, Neil cool in one into the forward. Catch a Stahig and Reitor. Pass Corrigan Keen. Better could score a Horma Chachtan shot. Over one shot, egg. Cossentori Luachma Caisleán Laighnigh, agus immer sluck on chin, agus pluch their deireadh. So she's the Chachtamachanish, the Cunilach and shot, Bader. Gur far, Luachma Caisleán Laighnigh, which needs larger, go physical, not more the top, nor in the Sairséalaigh. Tan Shelevach and Chonish is on physical, immer he. Pass Corrai, Nish. Chancer score, Bader. No, Fully Cancha Butcher Chasta Gornell, oh, Toss Boss of Chonish, Kieran McGrath, Casa Hart, Kieran McGrath, or a Traston, Agus Jetta Christian of a Kinurach and Joe. Go, Colin is in the fornet. Hyvens, Spatial at shot, Cliff Leathcheannais Hibradoran. Cliff Canish Shul, Kaiki Shonyo. Loughmore Caisleán Laighnigh, Perichan Keen by Shitzer Gimmer to Cliff Leathcheannais Pella Chata Jogan. Josh Chancer to score, pass a good thrust, and Josh Chancer goal better. So on, Towel take the goal bar. Patrick McCormack and Chin, being Towel to Denmark, and oh, she finished that. Fach Derrid into her fall the shot. Ach, Brinsha her bar in here to stop her. Kieran McGrath. But to Mark Marshen, Gachten a Fadil, as Luachma Caisleán Laighnigh. Neil Fad the one, hat out and shot. Scope Mach, Agus Tan Adog, straight again right or Agus and Bua, Luachma Caisleán Laighnigh.